Shembe sengathi ngiyabona umhla ka-1 July. Shembe siyakuJuly. uShembe seshilo ukuthi umdedele uzongena ngasikhatsini umdedele kaJuly. Sekwehla amabhasi esuka koGoli, kukhuphuka amabhasi esuka koCape Town, esuka emagumbini amane omhlaba, ezebuhleni bokuphakama. Abanye sishayile leso sikhathi bestakhe koMontrose, sebethi nje mangifikile Shembe. Abanye bestakhe kwi-traffic lapha, becabangana nokushiya imoto eceleni komgwaqo. Kodwa babuye bacabanga ukuthi bazobuyela uba ngoba kusakude ebuhleni. Abanye sebecabanga ukuthi hayi asehleni abagibela amatekisi esengasaya eMkhabela, esethatha uleft angena obhuqwini lapha, eyobadropha lapha enza sebezokhuphuka ngeenyawo bayojoyina lapha ngaserenke. Abanye bahlike eMkhabela bahambe ngeenyawo ilanga lishisa bethwele imithwalo beyongena kulowo muzi. Abanye sebelindile emasangweni, sebelinde ukuthi kwehle umfundisi nezwe liphume enkosini. Abanye sebecela ukudlulisa, bathi ngicela ungidlulise ngiyobeka impahla edokodweni, ngiyacela. Sebefuna ukukhala, sekuthiwa kusadlula umuntu, sekufika abagcotshwa, sekuzoqalwa manje. Sebegudla ngemva kwasebuhleni beyongena ngaphezulu. Shembe. Abanye sebelindile emasangweni kuthi usathandaza umfundisi, bathandaze kuthiwa amen, athandaza umfundisi, ahlabelelo yedwa kuthiwa mdedela ngene nguzulu. Kuhlatshelele ihambe igroup yokuqala, aqalo igroup yesibili kugcina sekuhlabelela abawu-3 bengahambisani. Shembe banye bethi mdedela, omunye bethi nanguzulu. Kubilo yonto nje, nombane ethi bokhokho bamngena nami kulo muzi. Ziye ethempelini ezikaBhombela, mase kuyathula kuqalo yedwa phambili ahlabelele yedwa, athi mdedela ngene nanguzulu. Zisho kuzwakala kushintsha umoya. Kuzwakala kushintsha umoya, uzwisisa ukuthi zishaya phansi ngeenyawo ezikaBhombela. Uthi uyaqalaza epulpiti, ubona sekukhona indaba enkulu, uze nokuhlabelela sekushintsha. Isiphakamisa isandla into yasezulwini isithi asithandaze. Asithandaze. Uthi uguqe la uyibone suhlemuva abantu beguqa bekuphusha, kuthi kusenjalo izinto yasezulwini ithi amen. Kuthi kusasukuma ithi ayishi ingoma madoda. Kushiwo uyibona isiphakamisa isandla, isikhuluma into yasezulwini, ihlale phansi into kaMayekisa. Shembe ithi sihleli phansi into kaMayekisa, Shembe kungathi akakaze aphumele emhlabeni uShembe emuhle. Lapho-ke thina-ke singabafana abancane-ke sesiyoshaya ngathi siyaphusheka, sifuna ukubona inkosi. Shembe simbona ubaba mase siyaphuma, kuthiwa siphume ngesango leli liphuma amakhosazana ngale ngaphezulu ka-left. Kuthiwa siphume sihambe semadokodweni, thina siphume sigudle ithempeli, sigudle ngasesipholi, sibuye siyoma ngakubabamkhulu sifuna ukuyobona amakhosazana. Shembe aqhamuka amakhosazana secothoza. Shembe
Ayibo wasejula. Athe secothoza amakhosazane anyathele kancane ethi mthetha singe masubabe yawamisa kuthandazwe. Asho umshumayelo ohlabelela athi inkosi yami ngelithemba lami nakho sengiguqe phambi kwakho. Awu shembe lapha ingudlungudli lindile phezulu ilindi indaba enkulu ifika indaba enkulu nakhona kwenziwe kungenisa umdedele kuthi kuselapho ngomhla ka3 ungakoshaya umhla ka3 sekulate ubona iqeqebana labantu badlubonze bebesitakho kwi-traffic ngo6 ebusuku bethi deda singene sebesaba kokuhlabelela bebethi sizobahleka belate kumdedele shembe maseke kuba umhla ka3 July ziqhamuka into zabantu ziphenza idifiketi zazo mazisuka lapho mase zibuye entanda shembe zingabuye entanda kuyisabatha ayi bafethu hayi yayoza July.